Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Hyfryd I weld chi a phawb sy'n ymuno â ni fel arfer dros Facebook a YouTube hefyd. Lovely to see you all on this special Sunday. Every service is special, I say, but as we'll be welcoming new deacons into the church and, of course, celebrating communion together. So a very warm welcome and hope we all have a blessing of being together and worshipping together. A fel chi'n gweld, mae'r aglenni gymanfa Westminster wedi cyrraedd, felly ni'n mynd I ddechrau arni I ddysgu'r geiriau ac yn y blaen a'r tonau bod y ran fwyaf yn gyfarwydd, eleni, dwi'n credu, a fe ddechreuwn ni gydag un o emynau mawr elfed a un o donau mawr, Joseph Parry, blaen y coed. Pwy sy'n dwyn y brenin adref? Pwy sy'n caru gweld ei wedd? Pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef yn awr, a dwi'n dyfynnu yn aml y cwpled ola na'n pennill ola. Os ef gaiff a'i le, daw a ddaiar fel yn Felly dyna'n dymuniad ni oll. Rhif 10. Dau ddarlleniad ar eich cyfer chi a bore yma. Yr un cyntaf o lyfr Salmau, Salm 84, ac yna'r ail gan ein bod ni yn ethol deaconiad,
hanes ethol y diaconiad cyntaf yn yr Eglwys fore. So we have two readings, and if you wish to follow in the English Bibles, the first reading is Psalm 84. Psalm 84, which is on page 593. 593 in the English Bibles. Psalm 84, and I'll give you the page for the reading from Acts later. A bob tro dwi'n darllen, neu ran fwyaf o'r troion dwi'n darllen o'r salmau, dwi ddim yn ymddihiro yn y Gymraeg am darllen o'r hen cyfeithiad William Morgan, a dyna'r cyfeithiad fyddai'n darllen y bore yma. Mor hawddgar yw dy bebyll di o arglwydd y lluoedd. Fy enaid a hireitha, ia ac aflysia am ganteddau yr arglwydd. Fy nghangalon am cnawd a weiddant am y diw byw. A deryn y to hefyd y gafodd di arwennol nith iddi, lle a gesid ei chywion, sef dy llorau di o arglwydd y lluoedd, fy mrenyn am diw. Gwyn fyd preswylwyr dy di yn wastad y thfolianant. Gwyn ei fyd y dyn y mae ei gydernid ynot a ffyrdd yn ei calon. A rhai yn myned trwy ddyffryn baca a gwnant yn ffynon ar glaw a leunw y llynau. Ant o nerth i nerth ymddengis pob un ger bron diw yn seion. O arglwydd ddiw y lluoedd, cliw fy ngweddi, gwrando o ddiw Jacob. O ddiw ein tarian, gwel ac edrych ar wyneb dy eneiniog. Canis gwell yw diwrnod yn dy ganteddau dyn a mil. Dewiswn gadw drws yn hif yn hiw, o flaen trigo ymhebyll a niwioldeb. Canis hael a tharian yw yr arglwydd ddiw, yr arglwydd ar ei ddras ag ogoniant, ni atal e fe ddim daioni, oddi wrth y rhai a rodiant yn berffaith. O arglwydd y lluoedd, gwyn fyd y dyn ymddiried y not. Geiriau cyfarwydd i ni gyd. Ac yna o actau, I'm in Acts chapter 6, and the 7 chosen to serve as deacons. And I'm on page 1113, 1113 in the English Bibles. Yn y dyddiau hynny, pan oedd y disgyblion yn amlhau, bu grwgnach gan yr Iddewon Groeg eu hiaith yn erbyn y rhai Hebraeg, am fod ei gweddwon hwy yn cael ei hesgyluso yn y ddarpariaeth feunyddiol. Galwodd y deuddeg yn ei lleidfa'r disgyblion atynt a dweud, nid yw'n addas ein bod ni'n gadael gair diw i weini wrth fyrddau. Gyfeillion, dewiswch saith o ddynion o'ch plith ac iddynt air da a llawn o'r ysbryd ac oedd o'i thineb, ac fe gosodwn hwy ar hyn o orchwyl. Fe barhawn ni yn ddyfal yn y gweddio ac yng ngwasanaeth y gair. A bu ei geiriau yn gymeradwy gan yr holl gynulleidfa, a dyma ddewis Steffan, gŵr llawn o ffydd ac o'r ysbryd glân, a Philip, a Prochoris, a Nicandor, a Timon, a Parmenas, a Nicolais, proselyt o Antiochia. Gosodasant y rhain ger bron yr apostolion, a wedi gweddio rhoesant hwythau ei dwylo arnynt. A roedd gair diwn mynd ar gynnydd, a roedd nifer y disgyblion yn Jerusalem yn lluoshogi'n ddirfawr, a thyrfa fawr o ffeiriaid hefyd, yn ei fyddhau i'r ffydd. Ychwanegau diw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Nawr rwy'n deall falle mod i wedi dod i rif anghywir lan achos dos dim 16 o ymynau yn y raglen, felly fi wedi gwneud camsyniad. Felly oedd hwnna gyda'r un cyntaf hefyd. Nawr ten. Mae Will yn cadw fi a chi ar eich trad, achos o'n i wedi cyflwyno yr emyn gyntaf yn anghywir, achos y rifau ar waelod y dudalennau sydd gyda fe mewn golwg.
Felly beth o'n i fod wedi canu? A Benz, right. A Benz. Oedd hwnna beth o'ch chi fod wedi canu. Ond nawr, we are definitely going to sing the right one. Yeah? 16, sef rhif 5, ond 16 yn yr rhaglen Luned. Falle un o'r tonau, falle llai cyfadni wedi, chanu ddi o'r blaen, ond tôn weddol diweddar gan Eric Jones, Podadiles, Hendi. Felly Luned, diolch. Mae'n emyn hyfryd, ynddi wi? Emyn y ffôn hyfryd iawn. A mae'r geiriau wedi ein harwain ni nawr at orsedd gras mewn gweddi. Felly fe trown ni nawr at Dduw mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Cydweddiw. Drigarog holl a lluog Dduw. I ni dod o'th flaen di unwaith yn rhagor fel hyn ar sil cyntaf yn yr hydre ac yn camu mewn I gyfnod newydd yn ein hanes ni gyd. Codwn ein lleisiau yn calonau mewn moliant I ti. Ti sy'n llwio ac yn llywodraethu dros ein bywydau ni. Ein byd anbydysawd ni hefyd. Ti yn unig sy'n heiddi'r clod a'r gogoniant. And Lord God, we confess openly this morning that too often we live as though the world's troubles overwhelm us, and they can at times, forgetting that you are the Lord of heaven and earth. Forgive our fears and our doubts. Forgive our silence in the face of suffering so often. Forgive us for our complacency in injustice. For the times perhaps we've turned away from our neighbor in need. Cleanse our hearts now this morning and renew a new spirit, as the scripture says, in us all, that we might reflect your mercy and your justice and your love to a broken world which needs so much help. Ac I ni'n gweddio dros ein byd y bore yma. I ni'n cofio yn wythnosol yn ein gweddiau am y lleoedd hynny a'r gwledydd lle mae ryfel a thrais mor amlwg. Ond I ni yn clywed am arwyddion, gobeithio nawr, arwyddion o heddwch ac o gytundeb falle. Ac I ni yn gweddio dros hynny. Dau sofwn i'th ysbryd di nawr I symud yng nghalonau'r arweinyddion yma. Yr arweinyddion sydd ar grym a phwer ganddyn nhw
i reoli'r cyfan ac i newid pethau. Tro'r cleddyfau oll yn sychau dy glod. Dyna yw'n gweddi dair ni y bore yma. You know the cry of the weak and the lonely and the disheartened, the afflicted. We pray for you now to send relief through your people, through us, your church on earth. May we as your people be beacons of hope and refuge and healing in the world. And we also pray for our own communities and our own country. We think of the terrible atrocities there at the synagogue in Manchester. We pray your kingdom come on earth as it is in heaven. And we pray now for you to grant our leaders, our political and religious leaders, wisdom and integrity, humanity and compassion. We pray for the new Archbishop that she will lead the church. And we regret division and bitterness that can affect so many people. And instead, we pray for peace and the common good of all. Ac arglwydd ein Duw ar ddydd arbennig fel hwn yn ein hanes ni fel eglwys. Fe ddiolchwn i ti a fe ddathlu ni a ffaith ein bod yn codi diaconiad newydd yn ein plith ni. A gweddiwn ar i ti ei bendithio nhw yn y gwaith. A hynny i arwain ac i ofalu ac i wasanaethu yn dy enw di. As we commit our new deacons this morning in prayer, we ask for you to help and to sustain them, that they may be faithful stewards and servants in the work. Use them for your glory and the furtherance of your kingdom here in this place and in the world. Nerthan i gyd felly, fel unigolion ac fel eglwys, nerthan i gyd gyda chwistrelliad o'r ysbryd glân y bore yma. Boed i ni dy bobl i rodio mewn sancteiddrwydd, i garu ein gilydd yn ddyfnach, i gyhoeddi cariad Crist yn eglur ac yn dosturiol i bawb yn ddiwahan. Awn ymlaen felly, awn ymlaen yn dy nerth ath gynhaliaeth di, fel eglwys o'n dweud, fel eglwys ac fel unigolion, a chan gyflwyno ein hunain yn edifar, ger dy fron di nawr, gan ddeisif am fyddeiant am bob methiant a chywilydd sy'n perthyn i ni. A mae'n bod yn gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist a'n gwaredwr. Amen. Ein tad, ar hwnnw i tonna nefoedd,
Wel, croeso cynnes iawn i aelodau, i gyfeillion ac ymwelwyr i'n hoedfa Gymyn, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to everyone to our communion service, including those who are joining us on the web. A fel wedodd yn gweinidog, mae roedfa Gymyn hon yn arbennig gan ei fod yn neilltu o 3 diacon newydd y dywyswch chi fel aelodau. A mae'n bleser mawr croesawu'r diaconiaid ifanc brwdfrydig newydd mae ato ni. Maen nhw wedi bod yn ffyddlon ac yn weithgar yn barod, a ni'n edrych ymlaen i gydweithio â nhw. A ni'n falch i weld hefyd aelodau o'i teuluoedd a chyfeillion yn bresennol bore yma. As Rob said, today is a special communion service, as our minister will be commissioning 3 new young and enthusiastic deacons chosen by the members, whom we welcome with open arms. And we look forward to working together. Bydd cylch trafod Beibledd am hanner awr 4 ac oedfa'r hwyr am 6. And after this evening's service, the Chapel Curry Club will gather at Chettinad South Indian Village Restaurant in Percy Street. Dydd Sul nesa, Hydref a 12, bydd oedfa'r bore yn gwrdd diolchgarwch a chroeso i'r ddinas, a byddwn ni'n gwneud casgliad ar gyfer St Mangos, sef elusen sy'n cynorthwyo a chynnig gobeith i'r digartref o'n cwmpas. So that's next Sunday is our Thanksgiving and welcome service at 11 o'clock, and our collection will be going towards St Mango's, a charity that offers help and hope to the homeless on our doorstep. Cofiwch am yr oedfa anffurfiol canol wythnos ar ddydd Mercher am hanner dydd yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. After the midweek service on October the 15th, there'll be an organ recital with Lawrence Caldecott, assistant organist at All Saints, Northampton, performing. And he's originally from Llundain, Sir Gyfyrddin, Carmarthenshire. Dyddiadau i'r dyddiadur. Bydd cyngerdd yn y capel ar nos Wener, Hydref 17 am hanner awr 7 gyda'r grŵp gwerin poblogaidd 4 yn perfformio. A bydd elw'r gyngerdd hon yn mynd tuag at Ysgol Gymraeg Llundain am o tocynnau 20 pint. A maen nhw ar gael ar Eventbrite. Os gallwch chi wneud na, os nad ych chi'n gallu wneud na, dwi'n siŵr byddwch chi'n gallu talu wrth y drws. So that's a concert here on October the 17th with the popular Welsh folk group Pedair performing. There's a poster in the lobby. Tickets are £20 on Eventbrite. Otherwise, I'm sure you can pay at the door. Ar ddydd Sadwrn Hydref y 19, October the 18th, mae ffair Hydref Gymraeg, Autumn Welsh Market, yng nghanolfan Cymru Llundain, Gray's Inn Road, o 10 o'r gloch tan hanner awr wedi 5, a mae poster arall yn y lobby gyda mwy o fanylion. Cofiwch ddod lawr i cael te a chyfle i gymdeithasu ar ôl yr oedfa. Do come downstairs for tea and a chance to socialise after the service. Ac yn arfyddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. We'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr.
arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gasonodd stwr, yn llawen a gnawn a'n adduned ynghyd, i ddwy'n tystiolaeth i ti yn y byd. Felly fe ganwn ar emyn nesaf, sef 14 ac 15 ar y gwaelod. Number 4 on the top and 14 and 15 on the bottom. Anweledig, rwy'n dy garu. Rhyfedd ydyw nerth dy ras, tynnu fenau di mor hyfryd, o'i bleserau pennau mas. Gwnaethost fwy mewn un menidyn nag a wnaethau'r byd o'r bron. Ennill i tei steddfa dawel yn y galon garreg hon. Bethany. Gyfeillion, dewiswch saith o'ch plith ac iddynt air da yn llawn o'r ysbryd ac o ddoethineb. Friends, choose 7 from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. Nid quite saith gyda ni bore yma,
ond na beth oedd yr hen drefn slawer dydd, pan oedd falle niferoedd enfawr yn y capeli, ond nhw'n dewis saith bob tro i fod yn ddeaconiad neu blaenoriaid. A fel o'n i'n sôn, nid oedfa arferol gyffredin mor hon y bore yma. Although we've come together, as usual, to sing hymns and to listen to prayers and to hear a sermon, but today's service has something special associated with it, of course. Although as I said at the outset, every service should be special, and you should expect special and great things from every service. But today, of course, we've come to consecrate new servants of the church, deacons, remembering always that we all have a part to play, of course. We all have a part to play in the work of the church as not only the elected officials, as it were. There are some with no disrespect to those who are being elected today and those who are current deacons. There are one or two who work in the background, I'd say, I wouldn't say more, but just as well as deacons. So it's not only the elected officials. A dyle'r weithred hon gyffroi a bywhau ein ffydd ni gyd yn ein calonau ni. Achos weithred ddwyfol nefolaidd yw hon, cofiwch. The office of deacon, it's no human invention. It was created by God's Spirit, planted in the early church and blessed by the Holy Spirit. In Acts chapter 6, where I read earlier, where the apostles faced a need, they couldn't meet without neglecting prayer and preaching, and they laid the foundation for this sacred office of deacon within the church. A dyma ni heddiw, canrifoedd yn ddiweddarach, ynddo fe, mewn byd sydd yn hollol wahanol i'w byd a'i cyfnod nhw, ond yr un yw'r angen, na'r beth, yr un yw'r angen. Today, in our vastly changed world, yet we come with the same desperate need for servants, for workers in the church. So, what kind of people does God call to be deacons at a time like this in our day and age, in 2025? As mentioned earlier, remembering that we're all of us, each and every one of us, whether an elected official or no, to act and serve as if we're deacons in the church. So my message this morning is for us all, every one of us, not only for the new deacons. Felly, beth sydd gennym yn y geiriau yma o lyfr yr acta, un cymell a'n hannog ni mlaen yn y gwaith fel petai. Yn gyntaf, mae sôn yma am gymeriad y deacon. The character of the deacon. That's the first thing noted in our text this morning. Full of the Spirit and wisdom, and llawn o'r ysbryd a doethineb. Now, the apostles didn't merely say, well, find anyone with a bit of spare time on their hands. They can do the work. No. They chose people full of the Spirit and wisdom. Now, it wasn't necessarily a search for the cleverest, the most intellectual people. They didn't ask for people with business acumen, political connections, or even popularity. They sought those who bore a special mark of heaven on their lives, and llawn o'r ysbryd, full of the Spirit. Now, when we say full of the Spirit, I don't think we're talking about emotional excess or mere enthusiasm. We mean a life filled with a sense of service to God, service of God. A person who, whether they're in the chapel or in the workplace, whether they're in committee meetings or in the kitchen, show evidence of God's grace and patience and love and forgiveness working within their lives. Nid rhyw fath o addurn yn yr eglwys yw deacon, cofiwch. Deacons aren't merely ornamental. They're not part of the church furniture.
And that goes for every church member as well, when you commit in membership to a church. In our present world, dear me, think of it, where corruption seems at least to be celebrated in some places. Truth can be distorted. We need leaders and church members with integrity, with honesty, shine like a lighthouse. We see scandals in governments, don't we? Dear me. Financial fraud in corporations, even hypocrisy in religious institutions. Now the church should show something different, spirit-filled men and women who are steady, who are holy, who are transparent and true. A mae sôn am ddoethineb, na chi agwedd arall, another characteristic full of wisdom. Now, wisdom isn't the same as intelligence. Not insulting or bringing into question the intelligence of our new or old deacons. Yeah? But I remember hearing a comparison once. They said, intelligence is knowing how to build a ship. Wisdom is knowing when to set sail. I like that. Intelligence is knowing how to build a ship. Wisdom is knowing when to set sail. Mae angen doethineb yn y byd mae heddi yn dos. We all need wisdom today because the world can be such a bewildering place at times. Social issues. We've seen a lot of that lately within communities, within the country. Dividing nations and even churches. Churches can be divided. And to lead amidst such storms requires more than common sense as well. I'd say it requires a little bit of heavenly vision as well. Mae Iago yn dweud wrthon ni yn ei lythyr. James tells us, the wisdom from above is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Dear me, ewn ni ddim mell o'r nod sy'n ni'n dilyn pethau yna yn ein bywydau. Dyma'r ddoethineb sydd angen ar ddeacon ac arno ni gyd. Ac yna'n ail, wedi ystyried cymeriad y deacon, mae sôn yma am alwad y deacon hefyd. Following on from the character, we have reference here to the calling or specific work of a deacon. In Acts chapter 6, the complaint, if you remember, the complaint was about neglected widows. Food wasn't being fairly distributed. So the deacon's task, firstly, was very, very practical. It was a practical one, to organize, to serve, to ensure fairness and compassion within the church. Now, serving tables might sound like a very menial task, but of course, in God's kingdom, there is no such thing as a menial task if it's done for His glory. Christ himself washed feet, did he not? The Son of God said, I am among you as one who serves. Nes I ddarllen o'r salm hyfryd na mor hawddgar yw dy bebyll di. Chi'n gofio, gwell I mi gadw drws yn hi ar arglwydd. Ynddo fe? Na 1000 anganteddau aniwioldeb. I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell in the tents of wickedness. Ac mae gwaith y deacon yn mynd mlaen yn amal yn y cefndir, ynddo fe? Backroom work is what the work of a deacon is often described as being. Ensuring resources are managed, needs are met, hospitality is extended to visitors. Ond nid yn unig hynny yw'r reswm, achos gweision dros Grist a'i deyrnas yw'r deacon hefyd, yn ogystal â hynny. Don't imagine that deacons are merely administrators. They aren't just trustees or volunteers.
Their practical service is spiritual. It's a spiritual service for the church. When the deacons this morning, and every communion service, when the deacons carry the bread of communion to the congregation, they carry the bread to the spiritually hungry. They carry Christ to the congregation. Wrth ymweld â'r cleifion, when they visit the sick, they bear Christ's comfort. When they look after church resources, they reflect Christ's care. In this sense, of course, deacons should embody the very gospel in action. While I now am preaching with words, deacons should preach with deeds, and me as well with them, and us all. Felly, wedi ystyried cymeriad y deacon, a galwad y deacon. Beth am ddewrder a safiad y deacon? Achos mae hwnna'n cael ei awgrymu yn y geiriau yma o'r actau hefyd. After the character and the calling of the deacon, we have the courage and the stance of the deacon. That's mentioned in these words, in Acts. At the end of the reading this morning, and if you read on about Stephan, we heard of his stance and courage. Un o'r deaconiad cyntaf, un o'r ferthyron cyntaf, one of the first martyrs. He began as a deacon serving at tables, doing the menial tasks. But you know, soon his testimony shook the whole world. And he became the church's first martyr, bold in witness, steadfast in trial, radiant in faith. This reminds us that church membership and the diaconate isn't for the faint-hearted. To serve Christ's people, especially in this day and age, takes courage. Dewrder I sefyll dros y gwirionedd I ddechrau. Stand for the truth, what is correct, what is lawful. In a world perhaps of shifting morality, be unashamed of the gospel. Hold firm when culture, even secular culture, might call evil good and good evil. While politicians argue and society bends, the church members, we need members who will not compromise the truth, but will live it in grace and patience. Dewrder I wasanaethu'n ddidwyll, the courage to serve sincerely. Because, you know, true service always costs. I'm not talking in money terms. It may cost time and your convenience sometimes. As church members, you may be called upon at very inconvenient times for yourself. Asked to enter sometimes messy situations, required to bear heavy burdens. We'll be saying the church covenant, I gario beichiau ein gilydd, to carry each other's burdens. Nid bywyd esmwyth yw bywyd y Cristion, cofiwch. Dyw Iesu eriod wedi addo bywyd esmwyth, dedwydd I ni. Christ never promised comfort, but he did promise help and a reward. Well done, good and faithful servant. And when you think of healthcare workers during the pandemic, entered hospitals, risks to themselves, many did die. Think of aid workers in war zones. We have one very special one who attends services here, David Knott. True service also means risk as well. Now, we as members might not face literal bullets as David does, but you will be faced with spiritual battles. Bydd angen dewrder, bydd angen safiad arnoch chi. Dewrder I lewyrchu yn y tywyllwch,
yn hawyllwch didew y byd hwn, to shine in darkness. We live in anxious times, as I've mentioned already. But as Christians, of course, our ministry is to be as a lantern in the darkness, in the world's gloom. When others despair, we can embody hope. When others turn inward, you pour outward. Felly, ni gyd fel eglwys, pidwch gadael i'r diaconiad I frwydro mlaen wrth ei hunain. Yeah? As a family of faith, yeah? And as a congregation at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain, don't leave your deacons to fight alone. They always say, oh, I'm not a deacon, it's not my work. Nah. Stand with them, encourage them, pray for them, serve alongside them. Do you know, the world doesn't need more committees, but it does need more servants. I'll say that this morning. And to the new deacons and to the old ones, remember the high calling. Be men and women of character, spirit-filled and wise. Fulfill your calling both at the tables and with Christ. Bydde di'n unne felly gyda chalonau diolchgar iawn y bore yma I groesawu ac I gysegru gwasanaethwyr newydd yn yr arglwydd, gan gredu bydd yr hwn a'i galwodd hwy yn eu cynnal nhw, a'r hwn sydd yn eu cynnal nhw yn eu cadw nhw, a ninne hefyd yng ngwaith yr arglwydd. Gogoniant yw enw. Amen. And as we sing the next hymn, as we approach the communion table, I'll ask the three who are here. We have four new deacons, but one unfortunately can't be with us this morning, calling, but we have Ellen and Amelia and Thomas. So I'll ask them to come to the front during the singing of this next hymn, which is number 8 at the top and number 22, 23 on the bottom. Anadla, Addoliad, llanw fy mywyd I, fel byddwn nghariad I am gwaith yn un ar eiddo ti. Anadla, Addoliad, nid ofna fanga I mwy. Ca fiwn dragwyddol gyda thi, i'w chlaw pob loes a chlwy.
Ewch chi gyd eistedd, ysgwrch yna. What I have forgotten to do is to bring the other microphone out here for the Facebook and YouTube. So, well, I'll ask you to come up if we can come here, because this will go over the. Hopefully, people will be able to listen when they tune in. Ond at comisiynu deaconied newydd, mae Duw yn ôl I bwrpas a'i ras yn galw pobl I gyfamod ag ef ei hun yn ei eglwys. Ac mwyn i'r eglwys gael ei threfnu'n iawn, neilltir rhai ynddi I gyfrifoldebau arbennig. Elin, Emilia, Thomas and Colin in his absence have been elected to assist in the pastoral oversight of this church by caring for its order and life and by giving help, comfort and direction. And they come now to acknowledge the call of the church through God's guidance and to promise by God's help to undertake all the responsibilities of this office. Now, we usually say ladies first, but as it's only one gentleman today, we'll ask Thomas to come forward. If you come here, Thomas. Thomas, o ardal Banc y Felin, rhai ni ohonoch chi sydd ddim yn ei adnabod yn wreiddiol, a'i wreiddiau yn ten fwm yn gebeon tu fas I Banc y Felin, yn yr ardal honno. Felly yn falch iawn o Thomas ac y myd y gyfraith yma yn Llundain. A fyddai'n gofyn I chi nawr cwestiynau ar y dwy. Thomas, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr ac yn cydnabod I ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain I waith diacon? Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw ddyled swyddau'r gwaith hwn? Ydwyf. Thomas, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di I waith diacon yr eglwys hon ac fel arwydd o hyn estyna fi ti ddeheulaw cymdeithas. Croeso a phob bendith yn y gwaith, mawr a phwysig. Felly, Eli. Elin o ardal Gyfyrddin eto, dear me it's a Carmarthenshire or a Carmarthen takeover bid. Gwreiddiau, ond ar ddwy ochr dwi'n credu yn nwm yn Cwm Tawe, ar gwreiddiau teuluol. A mae Elin yma yn weithgar iawn sawl blwyddyn yn yr eglwys hon, ac yn dysgu yma yn Llundain, ac I ni'n falch iawn ohono ti, a fel I fi'n gweud, wrth bawb sy'n dod I Llundain, I chi ddim yn cael mynd nôl I Gymru. I ni am gadw chi yn Llundain. Ond yn falch iawn ohono ti ac yn diolch am dy waith. Felly, na I holi ti hefyd. Elin, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr, ac yn cydnabod I ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain I waith diacon? Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw ddyled swyddau'r gwaith hwn? Ydwyf. Felly, Elin, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di I waith diacon yn yr eglwys hon, ac fel arwydd o hyn estyna fi ti ddeheulaw cymdeithas, a croeso mawr a phob bendith I ti yn y gwaith. Ac yna, Emilia. Nid cweit Gyfyrddin, ond o'r Gorllewin. Gwreiddiau yn Llansawel, Britain Ferry hynny yw, ddim mae yna llawl, mae yna dri dwi'n credu, Llanswel, fel ni'n gweud, a rhai yn ardal Ceredigion, a mae yna un Britain Ferry. A dy reiddiau di yna Biwla, efe, oedd yna beth oedd enw'r capel, wedi cael Seion, wedi cael bellach, ond Emilia yma yn Llundain sawl blwyddyn eto bellach fel prif athrawes yr Ysgol Gymraeg yn Llundain, felly yn falch iawn o dy waith ac yn dymuno pob bendith yn y gwaith, a dewch I gefnogi'r cyngerdd hefyd bydd yr ysgol. Felly,
na i ofyn yr un cwestiynau i ti. A wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn wyredwr, ac yn cydnabod i ti gael dy alw gan Eglwys Gymraeg Canol Llundain i waith diacon. Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw ddyled swyddau'r gwaith hwn. Ydwyf. Felly, Emilia, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di i waith diacon yn yr eglwys hon, ac fel arwydd o hyn ystynaf i ti ddeheulaw cymdeithas. Croeso a phob bendith yn y gwaith. Felly, awn ni offro mi weddi gyda'n gilydd. Let us pray together. Cydweddi. O Dduw, ein tad trigol, yr hwn a greais eglwys ac aroddais iddi rai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efenglwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon. I gymhwyso'r sant i waith gweinidogaeth. Diolchwn i ti am roi i'r eglwys hon bobl sy'n barod i ymateb i'w galwad, dan darweiniad di i wasanaethu dy braidd. Thomas, Emilia and Elin now, we ask that you grant your gifts to help them to fulfill their work faithfully and give them grace to be loyal to your church. Grant them a deeper understanding of the truth in Christ and sanctify their labor for your kingdom. May your church be built up through their efforts, and when the chief shepherd shall appear, may they be crowned with a garland of glory that will never fail. I ni'n gofyn ar i ti fendithio Emilia, Thomas ac Elin nawr. Boed iddynt geisio darweiniad drwy fyfyrio yn dair a deall yn ddyfnach yr iachawdwriaeth yng Nghrist. Sancteiddiau gwaith, a dyrw iddynt wybod nad yw ei llafur yn yr arglwydd yn ofer. Embrace us as a church, O God, and guide us in all our work and witness to glorify your name through Jesus Christ our Lord. Amen. And as is usual, we recite the church covenant. Hopefully you have a photocopied copy of that. If not, there are some in the back of the books if you have any of the books. But we recite together the church covenant. Cyfamodwn gyda'n gilydd, nawn yma gyfamod a'n gilydd, sydd fwy ras i rodrio yn ei ffyrdd, i arddel sydd yn arglwydd ac yn waredw. We remember certain individuals at the communion table, and I just want to mention two in particular who are in hospital at this time. And of course, I'm sure you know I refer to Iron and to Wyn Lang. We do hope that Wyn will be coming home tomorrow. I'm not sure of Iron. I think he will be in for another few days at least, or even a week. And I ni'n meddwl amdanyn nhw. Fel yn gweud I ni, fel dwi'n dweud yn aml yng Nghwrdd y Nos, mae dyn ni cyfle I weddio yn bersonol. And the fact that we have enough health and strength to come here this morning is enough of a thanksgiving in itself, but there are others who are not as fortunate as ourselves. Felly ni'n meddwl amdanyn nhw yn ein gweddiau. And I read from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis mae fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a drafodais I chwi.
bod i'r arglwydd Iesu yn nos y Brydychwyd ef gyfryd bara. Ac wedi iddo ddiolch e fe a'i torodd ac y ddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw yng nghorff, ar hwn y dorir trosoch. Gnewch hyn coffa amdana. Yn yr un modd, e fe gymerodd y cwpan wedi siwperi gan ddywedig. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed. Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag ac y gnewch coffa amdana. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac y ryfoch y cwpan hwn. Y dangoswch farwolaeth yr arglwydd. O'n i ddero. Cawn ni droi at Duw mewn gweddi. Let us turn again to God in prayer. Ymlynyddwn yn awr am fod Crist ei hun yn ymestyn tuag atom ni yn y lle hwn. Sy'n cynnig y bara a'r gwyn i ni y bore yma. A derbyniwn yn wylaidd ac yn llawen a'i wahoddiad i ni ddod ato o gwmpas bwrdd y Cymru. We come now to partake of the living bread and wine, the answer to all our spiritual hunger and thirst. Daiwn felly, gan fwyta gyda chalonnau diolchgar, ac yfed nes ein bod yn gorlifo gyda'i gariad ef yn ein llenwi. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell. Fe gofiwn ni ddod gymryd y bara, a'i dorri, a'i bendithio a roi i'w ddisgyblion gan dweud, hwn yw yng nghorff ar hwn a dorri'r trosoch. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdana. Bwytawn bawb o. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, a Iestyn i'w ddisgyblion gan y wedyn, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn yng ngwaed i. Cymerwch a'r henwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn. Gnewch coffa amdana, a fwn bawb o. Gweddiw. Awn ymaith yn awr mewn tangnefedd, llawenydd a diolchgarwch, am fod Crist wedi marw ac wedi atgyfodi, ac yn fyw drachem. We live now in hope and in faith and in love, remembering Christ's own love for us. The feast is over, but our journey in life continues. Our pilgrimage continues along life's way. Awn felly yn enw Crist i fyw ac i weithio ei fwyn ef, ac mwyn ei deyrnas a'i ogoniant ef. Amen. And we sing, seated, to conclude our communion service.
Number 3 in the top, 12 and 13. I gael faria, tro fy wyneb. Ar gael faria gwyn fy myd, y mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Hen cael faria, yno fe nai, gwnaaf dy nyth. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad diw a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni ac i weithio ynon ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen. Amen.